Kom 12:30, krenuli 8:30 sa Štavne i evo nas na našoj gori Talor, jer na svim gorama je prisutan Svevišnji. Ovo nam je namjera danas da po izlasku na Kučki kom, a evo tokom ljeta i prošle jeseni, Vasojevički i Ljevoriječki koji se sada vidi odmah iza, da se sjetimo botaničara i istraživača koji su u 19. vijeku pohodili komove. Ne možemo baš sa potpunom sigurnošću kazati za sve njih da su izašli na Kučki kom, ali put ih je definitivno vodio preko Katuna Carine, koji se nalazi jugoistočno od Kučkog koma. I najprije bi pomenuli hronološkim redom Jozefa Pantočeka, mađarskog ljekara i botaničara, koji je 1872. godine pohodio komove, ali naš Orijen. On je na kom izlazio 25. juna 1872. godine. Na svome putu je sreo vojvodu Marka Miljanova i on mu je pomogao da istražuje komove. Poslije njega je masiv komova posjetio Josip Pančić, čuveni botaničar svjetskog glasa. Ostavio je bilješku o botaničkom putovanju Crnom Gorom 1873. godine, što kažu evo sad ovom posjetom da se sjetimo i njegovog izlaska na Orijen, koji je zaista predstavljao podvig, jer nemamo obaveštenja u toj njegovoj bilješci da ga je neko pratio. Interesantno, Josip Pančić je na najviši vrh Orijena izašao preko Bijele gore pa se spustio u Krivošije. To je i danas put za iskusnog planinara sasvim respektivan. 1874. godine je on, zahvaljujući jednome pismu prijatelju sa velike svjetske izložbe u Beču, znamo za taj njegov put, zapisao je: pod komom ostao sam samo 2 dana, od kojih sam samo jedan iskoristio da se popnem na po visini drugi vrh. Moguće je da ovdje Pančić govori o Vasojevičkom komu. Dalje po redu, treći putovac je ostavio Nikola Vučinić. Uspon na Kučki kom, Crnogorske planine, evociraju jedan zbornik koji je objavljen prije 20 godina, vrlo vrijedan, sve te putopisne bilješke iz Crnogorskih planina, ali Nikola Vučinić putopis sa komova objavio 1888. godine u Glasu Crnogorca. Put je trajao 4 dana. Na kraju najiscrpniju putopisnu bilješku ostavlja botaničar Antonio Baldacci, koji kom pohodi 1890. i 1891. godine. Imamo utisak iz tih bilješki koje su dosta razuđene, očigledno su kasnije sređivane, pravljene posle nekoga vremena, pa je teška orijentacija čoveku koji prvi put ovdje dođe, ali mogli bi vjerovati da je on kom pohodio 8. avgusta 1891. godine. Opisuje ga kao oštar i lomljiv, krušljiv, pa upravo zahvaljujući ovakvom opisu možemo vjerovati da je u pitanju Kučki kom. Eto malo evociranje na izlaske poznatih evropskih botaničara u masiv koma. Kučki kom, 1. septembar 2019. godine.